عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حزنك ما رأينا قط يا وجه سروري سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Kayu tuling. Ayan. Tayo na sabi tagkanin. Pe. Hey ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Kamu baru dari Medan Sumatera Utara tampil di sebuah acara yang paling bergengsi, nyoka menuju Lom Kota Madiaban Aceh bersama personil grup Seung Sam Lakau. Oke. Lu udah itu kau. Mini grup Seung Sam Lakau. Asik, orangnya ganteng, tidurnya kalem. Ya, ini nyo. Ini Bang Nyo Muhammadin. ketua rombongan. Ya. Jadi sengaja kalian dicok ketua rombongan dari grup Jam. Jamaah Bang Ahmad alias Bang Pini. Dorongnya mau tengok. Kemudian Bang Sopi yang cukup lelah mulai dari perjalanan sampai Anwar. Alhamdulillah berkah dengan tamu selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Leno komandang, saudara kamu? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.